Андан кийин имам Ахмад рахимахуллахтын сөзүн алып келди. Имам Ахмад айтат: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Men ушул кейбир адамдарга таң калам дейт да Имам Ахмад рахимахуллах. Алар эмне хадисти билишет, хадистин санадын да билишет. Бул сахих хадиспи, даиф хадиспи, аны да билишет дейт. Бирок ошого карабастан Суфиян Саури рахимахуллахтын оюн алышат дейт да. Хадиске каршы келсе дагы оюн алышат дейт. Аллах Таала Куранда айтып атат дейт. Буларга bir fitne kelip kalmasından korkum dedi ama Allah Teala Kur'an'da aytты. Kimde kim Allah'ta felyahdharillezine yuhalifun an emrihi. Peygamberдің buyruğuna karşı çıkanlar sak bolsun, avaylasın. Alarga bir fitne kelip kalmasından, je bolsa bir kattu azap kelip kalmasından sak bolsun dep aytты. İmam Ahmad aytты. Fitne degen bu ayakta fitne degende maksat ne degende? Fitne degen bu şirk. Eğer de deyt, oşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü, hadisini qaysi bir alımdın, qaysi bir adamdın sözü üçün, kebir sözünü kaytarıp koya turgan bolsa, anın жүрөгүндө Аллах Таала адашуу салып коет дагы, ошо себептен не ал акыры барып ширкке кагырлыкка түшөт деген майында айтып атат. Сен бир маселеде өзүңдүн устазыңды жогору көрүп, бир алымды жогору көрүп, пайгамбарыбыздын хадисине, пайгамбарыбыздын аятын, Аллах Тааланын аятыны ачык айкын аяттарды кайтара турган болсоң, Аллах Таала ошол себептүү жүрөгүңө зайык адашуу салып коет дейт да.